Ok ljudi, dobrodošli u novi vlog na mom kanalu. Današnji vlog hoću da otpočnem, znači hoću da otpočnem jednom zahvalnicom za ovaj klip ovdje. Ne znam da ste ga čekirali već ili niste, pitanje je klip iz Beča. To je ovaj ovdje klip. Na Instagramu je izgrmeo preko 50 komentara, isto toliko ljudi se javilo u DM, znači ljudi ogromna hvala na podršci i dalje ne vjerujem. Mnogo dobar video, jedan od najboljih koji sam napravio do sad zapravo, ukoliko niste čekirajte ga sad. Također, trenutno smo na 2222 subscribera, 4 dvojke, fun fact. Danas više nisam u Beču, danas sam opet u Srbiji, u Beogradu, nastavljamo dalje sa svakodnevnim životom, standardno navikli ste od mene, fakultet i slično. Danas će biti pored svega toga i snimanje sa Kimijem, to jest idem da ga snimam, jučer me cimao, nismo se odavno vidjeli, doće danas još neki drugi ljudi sa njim, provešću vas kroz cijeli taj proces da vidite kako nastaju ti klipovi. Već kasnim kao i obično, jedna od mojih loših osobina. Ne bi dalje smarao, idemo odmah, da me ne bi ljudi tamo ubili jer kasnim. Idemo. Gdje ste, brate? Ček, tu sam ja, samo ne mogu da vas nađem. Aha, vidim to, ajde. Ajde, čao. Kimi lud kao i obično, ništa čudno. Tu su moja braća. Ćao. Gledaj, ostavite taj like, subscribe-ujte se i mi se vidimo. Šta snimaš? Vlog. Kao dokumentuje svoj život. Ok, braćo, danas sam imao priliku prvi put da upoznam brata Čodu. Cool lik. Upoznali smo se, sećam se ja njega, ali otprilike sad ga znamo Ovo je kao official. Cool dečko, sad ću nam da veliku reklamu, znači svi ga subscribe, obavezno. Svi subscribe, a Čoda dajte stane Instagram. Uplivajte u to, ja ću da zbiram. Kako, brate? Podelite video. Uplivajte, ono naši, ono naši. Što ti ne snimaš njegovu? Snimam tebe, a ti ne Vlog, ma šta je ovo? Vlog u vlogu, brate. Danas sam pored Čode imao priliku da poznam još jednog lika. Malo je manje bitan, ali rekao ajde baću ga u vlogu, ja se smilujem malo. Ja sam bitan. Bitan si, brate, malo manje nego Čoda. Drago mi je, Emil Stakić, zapratite me koliko želite vidjeti najjače fotke u Beogradu. Eto Emil Stakić. Evo ih na nebu, evo ga njegov Instagram na nebu, gledaj njega gore. Koliko ću da iđete. Njega gore, brate, vidiš? A, vidi, eno ga one tačno. Znači, brat cepa fotke. I vide, također počeo sam snimati vlogove, tako da ako vas zanima kakve ja to vlogove pravim, možete me zapratiti. Možete, imate i YouTube u opisu i Instagram. Nisu dobri kao njegovi, realno, ali mogu da prođe, ali tako? Zato fotke su bolje 100 puta nego moje. Znači, kidaju fotke, pogotovo uveče ovaj long exposure, to sam vidio, brate, da kidaš samo tako. Hvala ti, brate, drago me se sviđa. Tako da ljudi, smilujte se, dajte mu neki follow. Znači. On je malo glup Čoda što ne koristi punjive baterije, znači ako ste fotograf ili videograf ili bilo šta, ne kupujte ove baterije koje ne mogu da se pune, nego kupujte punjive baterije. Tako je, approved by PJ. Ne osjećam obraz više, znači svi me šamaraju. Lajkujte, ja mislim 40.000. Može, 40.000 lajkova je realna priča, tako što obavezno lajkujte video, subscribe-ite se na Kimi kanal. Šta si rekao? Može delfinarija i više. Može delfinarija i više. Možda, aj 50. Može, 50.000 lajkova, nek ide, vrati, sve u kurat, šalim se. Pa dobro, nije ih puno došlo, realno. Završen, naporan dan snimanja. Sad idemo da jedemo nešto sa braćom. Koliko je naporno bilo jesti. Šta ćemo jesti, brate? Ješćemo burrito majku. Ajde. Vidite sablje Toro, samo jako, kako je? Šta je to dancije? Šta je ovo bato? Ima da se stvori pankreas, ima da liptiš posle, ima da ti donosim pomoranđu tamo na odeljenju.
Ok ljudi, s nama je tu večeras još jedan content kreator, Nadi Šarke, možda ga znate, možda ne. Koliko me ne znate, znači SHRH na YouTube brzo pogledajte, nemoj da mi pereš, znači molim te. Slobodno, gledaj kako je dobro. Ajde uradi neku impresiju, brate, od Miroljuba. Od impresiju od Miroljuba? Kratko. Znači, ako se ne subscribe-ujete na ovaj kanal od ovog ovde momka, znači sad, ako to ne uradite, crna pogibija vam puca i bukvalno kamenjarke će da vas napade, tako da brzo to radite. Čuli ste, brat. Njegov Insta, evo ga ovdje, vamo. To je to. Što sam crven jebot koja sam ispakla i došao, evo. Terao, demoni nas kide, moramo bežimo da bukvalno. Ok ljudi, to je to, još jedan klip, kraj još jednog vloga. Vidjeli se danas dosta novih ljudi ušlo u moj život, skromni. Dosta novih ljudi danas, dosta novih umjetnika. Drago mi je da sam se povezao s više njih, ostvario više konekcija i tako ta sranja, znate sve. To je to, vidimo se u sljedećem vlogu. Do tada, peace out.